Kinshasa na FDLR banaenda banatia quartier general zabo ku Fizi na Baraka. Tugiye kwinjira neza hariya muri Uvira. Hari ingabo zarimo zirwana mu gace ka Rurambo. Rurambo habereye imirwano ikomeye cyane. Aho AFC M23 yaje kwigarurira uduce twinshi dutandukanye. Ku munsi w'ejo ayo makuru twayabagejejeho. Aho bigaruriye uduce twaza Rubarati, Ruhuha, n'utundi ntabashije kubabwira. Aba mayimayi barimo barwana hariya muri turiya duce barahunze. Bahita bahunga berekeza hehe muri Uvira. Bamaze kugera hariya muri Uvira, bakiyagera General Chivira barahamusanze. Akaba ari generale ukuriye Kivu y'Amajyepfo. Aragira ati ndora amaso yabo. Muje gukora iki hano? Hano she muje kuhakora iki hano? Munaniwe kujya ku murongo w'urugamba ngo mujye guhangana, muje ahangaha bariho muza guteza iki? Muza guteza ibibazo. Ni muzamuke, mwongere muzamuke mujye ku murongo w'iki? W'urugamba. Abo baba mayimayi bahise bazamuka berekeza kuri Kirungu. Niyo bazamutse. Bamaze kugera hari Kirungwa, baje kugira gute? Bwagiye guca mu gitondo, abo bamayimayi baburijwe irengero. Bamwe bati aba mayimayi biyunze kuri AFC M23 twirwaneho. Abandi bati aba mayimayi barashobora kuba binjiye ishyamba bashaka kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera igitutu cyinshi barimo bagenda bagira gute? Barimo bagenda babashiraho. Bikavugwa kandi ko aba mayimayi bavuye muri turiya duce twa Rurambo bagahungira Uvira. Bari bafite tendance cyangwa se bari bafite target yo kugira ngo batagetinge barebe uburyo bashobora kuzagenda bakagera mu bindi bice byinshi bigize gute bitandukanye, bakiyunga kuri AFC M23 bagafatanya, dore ko bagenzi babo bari kumwe biyunze kuri AFC M23 bakaba bari hariya mu Rurambo. Nyuma yuko bo basubiyeyo berekeje hariya barongera barabazamura. Bikekwa ko banze kujya ku rugamba, barangiza kwanga kujya ku rugamba bakajya kwiyunga kuri AFC M23 ndetse na twirwaneho. Gusa kugeza ubu ngubu amakuru naramenyekana aho bashobora kuba baherereye. Bamwe bati bababonye mu Mitamba, abandi bati bababonye baha umuhanda werekeza hariya muri Baraka, abandi bati twababonye berekeza hariya muri turiya duce twa za Fizi, abandi ati twababonye berekeza mu duce twa za Rurambo. Utwo duce twose barimo barabivuga gutyo, ariko ntiturabasha kumenya ahantu baherereye. Nituza kuhamenya turaza kubabwira uko bimeze, uko abo bamayimayi aho berekeje, ahariho icyo barimo bahakora n'icyo bagamije kugira gute gukora. Reka munyemerere tunagana no ku musozo tubabwire umugabo bita Edouard. Uyu mugabo yitwa Bizimana Edouard. Uyu nguyu akaba ari ministre w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Uyu yatangaje amagambo akomeye cyane iwe n'umugabo bita Mbayahaga. Izina niwo muntu kabisa, Mbayahaga ni Mbayahaga nyine. Uyu mugabo Bizimana mu gihe ari mu kiganiro n'abanyamakuru baramubaza bati, Bwana Mbayahaga, ko muri Kongo bakomeza kubashinja ubwicanyi murimo gukomeza gukorera abaturage b'abanyakongo, ngo babashinja ubwicanyi bwa Gatumba, babashinja ubwicanyi mukorera abanyamurenge, babashinja ubwicanyi bwa Kishishe, babashinja ubwicanyi mu Bwiza, babashinja ubwicanyi bwinshi butandukanye. Aravuga ngo bariya babashinja ubwicanyi ngo ntabwo bazi amateka. Ati se baramaze ati se nibande babishe? Ati nibo bonyine bishe. Ubuzi igisubizo ntashobora guceceka. Niba udafite igisubizo ndushobora guceceka. Ko bizwi ko mwamaza abaturage muri Kongo, kandi n'ubu ngubu mukaba murimo kubica. Mu minembwe se ntimwabamaze. Bibagoba gose tureke kubivuga, titubizi. Mbayahaga tuzatinya kubivuga se? Bakugize igikoresho ngo bakwita ngo umututsi, bakugira igikoresho ngo neva azajya gukoresha. Wabaye igikoresho ni ka papier hygienique. Ariko umunsi bazakoresha tank kurya papier hygienique bayikoresha bakayita muri toilette. Nawe niko bizakugendekera. Ubugambanye bwo gukomeza kugambanira abaturage b'abanyekongo kugira ngo ukomeze uhahire iyo nda yawe. Ibyo ngibyo ntago bizaza kuguhira. Kandi ayo magambo urimo kuvuga ushaka gucurika amateka, nta mukongomani wabesha, nta munyamuringo ushobora kubesha ngo wowe uravuga amateka yawe.
wowe uyavuguye uyiga, ariko umunyamurenge ayavuga ari umuntu wagize gute, wavukiye Minembwe. Ayavuga nk'umuntu uyazi, ayavuga nk'umuntu wayakuriyemo, ayavuga nk'umuntu ubizi byose kandi ugize gute, ubisobanukiwe. Ariko icyo ntazi, sinzi impamvu ubyivangamo. Nta wakugize umuvugizi wabo, wiyita umuvugizi wabo, ariko niba Kisekedi yarakugize umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ujye ugenda ujye kuvuganira uwo bita Kisekedi. Ariko mu gihe uwo bita Kisekedi mu gihe abaturage b'abanyaminembwe, abaturage ba Masisi, abaturage ba Rucuru, abaturage bari mu duce tuyobowe na AFCM 23, abo ngabo ntabwo uri umuvugizi wabo wowe. Jya uvuganira Uburundi, cyangwa se umese rumwe uba umupasiteri. Nimba utabaye umupasiteri, rero nturi umupasiteri, ukorera Satani. Bakwita intumwa, ariko urashobora kubura intumwa ya Satani. Intumwa ni nyinshi cyane. Ariko reka nkwereke ikintu uzakora, Bwana Mbayahaga. Garura umutima, ubu umugarukira Imana, ugaruke. Edouard Bizimana uhagarariye igihugu cy'u Burundi, urahakana ubwicanyi abaturage bari makorera, utangira no kubirikayo n'ibindi. Ngo abaturage bahungiye aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi, aho abarundi bahunze se bari mu bindi bihugu barangana iki? Timufite ubutegetsi, hari intambara iri mu Burundi. Ibaze wowe, banza wibaze ngo hano hari abanyamurenge benshi cyane, ngo ngiyo tujya kubica tuba twarahereye aha ngaha. Na Neva yarabivuze, wunze mu rya mugenzi wawe perezida w'igihugu. Ese ko bari mu Rwanda aho batuye tibatuje? Abari muri Kenya ntibarimo, abari muri Tanzania ntibarimo, aho ntihari abari barahungiye muri Uvira ntibari, no muri Minembwe hari abarundi benshi cyane batandukanye, kandi bahunze iki? Bahunze Uburundi, bahawe indaro, bacumbikiwe n'abanyaminembwe. Ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yacumbikiwe n'abanyamurenge muri Bibogobogo, tiyabaga muri ya shamba rya Ndobo. N'aba perezida witabye Imana Petero Nkurunziza, abo bose ntibacumbikiwe n'abanyamurenge. Nawe baragucumbikiye ubwawe. Mbayahaga wenda ijambo ry'Imana n'abanyamurenge, icyuri cyo niwe bakikugize. Iyo utagira amahirwe ngo bagusengera ku bupasiteri, uburi ikize. Wasengewe nande se? Apotre Sostene si wagusengeye? Ni wagusengeye, ibyo ngibyo turabizi. Kugaruka kuri ibyo bintu, mukomeza gupfobya, mukomeza guhakana ubwicanyi abakongomani barimo hakorerwa, mukabukora mubyitwaje icyo muri cyo. Nta mbaraga mufite kandi nta n'icyo muzahindura. Iyo mujya kugira icyo muhindura, muba mwaragihinduye. Rero ubu ngubu ngo mwarahinduye, intambara yo muri Kongo yarabananiye, mwahanganye n'abanyamurenge barabananiye. Agasantere komine imwe cyangwa posta, ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare byanyu byarahatikiriye. Uko ubona Minembwe mutazongera kuyikandagiramo, ni nguko mutazabona abasirikare banyu bahaguye, n'imirambo yabo ntimuzayibona, n'ubutaka bashinguyeho ntago muzabugeraho. Uko nguko niko bimeze, kandi ibyo ngibyo mbabwiye ni ukuri, ni nako bimeze. Gusa kugeza ubu ngubu uyu mugabo bita Edouard, imvugo wayihinduye, uhanganye na mama 23 irakunaniye, uhanganye na MRDP twirwaneho irakunaniye, urahindukiye ngo ugiye kurasa iki? U Rwanda uzarurasa. Warananiwe guhangana na MRDP twirwaneho, abasirikare batarenze magana ngahe wananiwe gukura hariya muri Minembwe. Warangiza ugatekereza ngo u Rwanda niko uzahangana narwo? Bafite abasirikare b'ubunararibonye, bafite abasirikare bize igisirikare cy'umwuga bakomeye cyane, barinda umutekano mu bihugu byinshi by'amahanga, bafite amahugurwa ahagije, bafite ubunararibonye, bazwi ku ruhando mpuzamahanga mu guhangana no guhashya umwanzi. We warangiza ukicara ukarota mu nzozi zawe, ukavuga uti tuzatera iki? Tuzatera u Rwanda. Ati umwanzi hazava hose tuzahamusanga. Ese ko umwanzi wanyu ntimuzi ahari? Siredi Tabara muvuga tiri muri Kongo, niba mutahazi ngewe muzambwire mpabarangire, muzambwire ngewe muzagere irungurungu, muri ya shamba ry'irungurungu werekeje hariya muri Mwenga, hariya barahari, hari Redi Tabara ihari. Muzazamuke muje muri Forêt Equatoriale, barahari. Muzaje mu Masango, barahari. Aho hose hari Redi Tabara. None muravuga ngo muzabasanga, nimwazamuka mukabasanga aho bari. Kugeza ubu ngubu muri inziki mutegereje iki? Sinzi nimba mutegereje ko bazabakubitira ifirimbi, bazavuza ifirimbi bakababwira ngo advance mukabona kugenda. Ariko kwitwaza u Rwanda ibyo ngibyo mugende mubyibagirwe. Hano kwa Murima ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye cyane, twarabibabwiye. Hamaze kubera imirwano bagejeje mu masaha ya nimugoroba, nibwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarimo zihangana na mama 23 ndetse na twirwaneho, bakaba barimo bahaganira hano munsi ya Nyaruhinga no munsi
ya Mukoko ndetse no munsi ya hehe no munsi ya hariya bita Bicumbi. Bamaze kubona ko barimo batsindwa urugamba, nyuma yuko bari bamaze amasaha 3 bahanganye na AFC M23, ariko AFC M23 ikomeza kubanesha, ibarasa buri saha, ikabakura mu bice byinshi barimo. Nibwo bonyine bahise bifatira gahunda, baravuga bati uru rugamba turimo turwana ntabwo dushobora kugira gute kurutsinda twenyine. Bahamagara komanda secteur, bahamagaye komanda secteur, ahamagara za Kinshasa. Ahamagaye za Kinshasa, nibwo bahise batanga briefing yuko bohereza amadrone akava hariya muri Kalimi akaza kurasa muri turiya duce tw'iki twaza Mukoko na Nyaruhinga ndetse nariya shamba rindi bita Bicumbi. Drone zaje mbere, habanje kuza drone ebyiri, zirarasa zirongera zisubirayo. Ubwo zarasaga hehe? Mu mashamba. Naho mu mashamba barasaga ntago wabonaga M23 natwirwaneho. M23 natwirwaneho banze kuva muri ariya mashamba, bayagumamo kugira ngo babashe guporteja, babashe kurinda Minembwe kugira ngo umwanzi atabasha kugira gute kuyinjiramo. Ariko ikaba na point strategique yo kugira ngo babashe kwirinda uburyo igisirikare ca leta kitagira gute, igisirikare ca leta kitaza kikabasha kugira gute, kikabasha kubagabaho ibitero ahabona, cyangwa se drone ikaza ikabasha kubarasa bari ku misozi, bituma bafungira hariya muri ariya mashyamba. Drone yaje irarasa tiyabasha kugira gute, kugira icyo ifatisha, dore ko yanarasaga gusa muri ayo mashyamba itazi n'uduce bagize gute baherereyemo. Hanyuma drone zongeye kuza kandi bwa kabiri. Drone zaje kandi izindi ebyiri zarashe muri Nyaruhinga. Bamaze kurasa muri Nyaruhinga, hajyamo amakompra agera muri angahe, barasha amakompra agera mu 8, ariko naho ntaco bigeze bagira gute, bigeze bafata. Barongera basubirayo, haza drone ebyiri zirasa kwa Murima muri centre, zirashikwa Murima muri centre, zirasa mu duce turimo ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barashe mu duce turimo ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baje kuhahurira n'uruva gusenya. Bahicira abasirikare babo, barasa mu kigo cya gisirikare cyabo. Icyo kigo cya gisirikare abasirikare babo bagira gute, baratawanyika, ntibongera kugira gute kugaragara hariya kwa Murima. Barashwe na drone zabo. Izo ni drone zingahe? Esheshatu. Harongera haza izindi drone ebyiri zirasa mu ishyamba rya Bicumbi. Barashe haruguru yaho abasirikare ba AFC M23 bari bari. Izo nazo tizagira icyo zigira gute, tizagira icyo zifata. Noneho bashaka kumenengana begera hehe? Muri Minembwe. Ariko muri Minembwe tibakamenye ku kibuga, tibakamenye ku ikirere cya Minembwe. Ubu ngubu ikibuga cya Minembwe, ikirere cya Minembwe kirafunze, ntabwo ushobora kubona ahantu ugira gute umenera n'agatoki, ndi wabona ahantu unyuza agatoki gutya. Ikirere cya Minembwe cyose kirafunze kugeza ubu ngubu. Niyo mpamvu mutakibona iki amadrone akomeza kurasa hariya mu baturage bo mu misozi miremire ya Minembwe. Hanyuma noneho izo zibaye zingahe? 8. Haza mindi drone imwe iraza irongera yasara muri Mukoko. Mu gitondo karekare habyuka haza drone zingahe? Habyuka haza drone 3. Nizo zaje kurasara muri Mukoko, niyo makompra murimo mwumva, niyo masasu abantu bari muri Minembwe barimo bavuga ati twebwe turimo turumva amasasu ariko ntituri kumenya aho barimo kugira gute, barimo guhanganira. Uko niko byagenze hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Niyo masasu, niyo makompra, niyo ntambara cyangwa se nibyo bita abantu barimo bagira gute, barimo bumva birimo bibera hariya mu misozi miremire ya Minembwe, batabashije gusobanukirwa ngo bamenye aho ziriya ntambara zirimo zibera, batabashije gusobanukirwa ngo bamenye uko byifashe ku murongo w'iki w'urugamba. Ukuri ni ukuguku mbazaniye. Ngiyewe maze kuvugana n'umuntu uri hariya point 0, tujye dukunda kuvugana ujye makuru atari ngombwa ko mvuga amazina ye, nta nubwo yanyemereye ko mvuga amazina ye, ariko mukuri guhari nta mirwano iraba kugira ngo babashe kureba uburyo bakwegera ahantu hatuwe n'iki n'abaturage. Hari abanyamakuru bamwe twabonye bakomeje gutangaza, baravuga bati ngo ari mu misozi miremire ya Minembwe ngo basatiriye uduce twa Zagakenke, ngo basatiriye uduce tw'Irundu, ngo basatiriye Karongi, ngo basatiriye Bidego. Ile ni bongo mtupu, biriya ni ukubeshya. Tibaranarenga n'ahantu bita ku Gaturiro. Ku Gaturiro M23 uri munsi haruguru yo kwa Murima.
aho bita kwa Nyirabishambagara. Aho bita kwa Nyirabishambagara, aho ngaho niho ingabo za MRDP twirwaneho bari kugeza ubu ngubu, niho bategerereje umwanzi kugira ngo babashe kumuhashya muri biriya bice by'imisozi miremire ya Minembwe. Hari ukuntu abantu babitekereza bakumva ko ngo iyo barasharira muri Mukoko ngo igare ko begereje imihano ya Minembwe, habakiri intera kabisa, ntabwo bashobora kugira gute kuyinjiramo. Kandi n'ikindi wowe dukurikiye ugomba kumenya nuko hariya muri Minembwe M23 yahise ikaba amashamba yose. Mu gihe ingabo za leta zo ariya amashamba bayavuyemo, bahita bayavamo banayavuyemo, ntibanajya no ku mwinjiro wacyo w'ishyamba. Abandi ngo nubwo M23 yari imaze kugera ahantu bashobora guhingukira, ariko ibyo byose ntabyo bakoze. Byatumye AFC M23 twirwaneho babyuka bonyine, batangira gukaba ariya amashamba, barayakaba, barayuzura, barayabyimba, bayagengamo ibikoresho, bakubitamo radare zabo, bakubitamo amajimeri, uburyo umuntu ava kwa Murima nako uburyo umuntu ava Fizi, uburyo umuntu ava Baraka, barimo bamureba, bazi icyari cyo aje gukora, bazi nico yitwaje. Urabona ko mu minsi yashize M23 natwirwaneho bakomeje kubagabaho iki ibitero. Eske ibyo bitero babagabagaho byabaga bivuye he? Byabaga bivuye muri Baraka, byabaga bivuye muri Fizi, bakaza baje kurasa ingabo za MRDP twirwaneho. Hanyuma MRDP twirwaneho ikabasha kugira gute, ikabasha kubisubiza inyuma. Icyo bishatse kuvuga niki? Nuko iyo bazamutse baje kugaba ibitero, AFC M23 iba yarangije kubabona. Ni nayo mpamvu mujye mubona amamodoka amwe yabo baza bagasanga bagoye muri ambushe, bakabarasa bose bagashira hariya muri kariya gace. Nimba bashirira muri kariya gace, egare ko byanga byakunda AFC M23 natwirwaneho irarusha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubumenyi, ubunararibonye ku rugamba, ndetse bakanabarusha kumenya ikirere ndetse no kumenya imirwano yo ku butaka. AFC M23 iracyahagaze ku rugamba neza kandi irimo irahangana, byanga byakunda intsinzi yabo iri hafi, kuko twabibonye batsinze muri Minembwe, batsinze muri Masisi, batsinze Uvira, batsinze Goma, batsinze Bukavu n'utundi duce twinshi dutandukanye. AFC M23 iracyahagaze neza ku murongo w'iki urugamba. Reka mbasabe munyemerere tugere ahantu bita Ikirembwe. Kirembwe nayo iri muri territoire ya Fizi. Utambutse ahantu bita Irurimba, ukanyura ruguru ya za Misisi, ukagenda ukagera kwa Kagembe, ugatambuka ukagera za Mimbiriro, ukamanuka. Iyo utambutse Mimbiriro ubarangije kwinjira hehe hariya muri twa duce twa za Kirembwe. Iyi Kirembwe irimo iraberamo imirwano. Hari abazarendo basubiranyemo na FDLR. FDLR niyo isanzwe iyoboye kiriya kibuga cy'indege cya Kirembwe. Kiriya kibuga cy'indege cya Kirembwe kikaba ari n'ikibuga kinini cyane muri territoire ya Fizi, bashobora kuba ari cyo ngaco kibuga kigiye kuba kinini cyane. Ababyibuka neza niba ari ikindi muze kunyibutsa. Ariko muri territoire ya Fizi ikibuga cy'indege kibamo ndakeka ari ikibuga cy'indege cya Minembwe, icya Kirembwe ndetse na Baraka, na kiriya kindi kibariya muri Uvira. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari binini cyane, ni bitoya. Icya Kirembwe nicyo gishobora kuba ari cyo kibuga kinini cyane. Rurimba sinzi nimba hari kibamo nacyo, sinibuka neza. Ariko aho ngaho hari yasanzwe bafitwe na FDLR. Aba mayimayi bahoze ari abasirikare b'umugabo bita Rukore. Uyu Rukore yapfuye kera. Rukore yapfuye kera, yari umumayimayi. Ubu ngubu twamwita nk'umuzarendo autoproclame. Niwe wari uyoboye hariya ruriya rugamba. Hanyuma noneho abari ugira gute, abo basirikare be barongeye barikusanya, bayobowe n'umukoloneli wabo narabasha kumenya amazina ye. Baravuga bati ntabwo twemera ko abasirikare b'u Rwanda, ubwo yavugaga FDLR, ntabwo twakwemera ko ari bakomeza kuturindira iki, kuturindira igihugu. Abo baje revoltema, baje kwirevolta ku basirikare ba FDLR. Baravuga bati turashaka ko muva kuri ubu butaka bwacu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko tukabakura kuri iki kibuga cy'indege cyacu cya Kirembwe, akaba ari twe tubasha kugira gute kugikurikirana. FDLR bararusha imbaraga abamayimayi, bararusha imbaraga abasirikare ba FARDC. Muri Kongo ni abantu biteretse cyane, baba badashaka ko babashaganya,
baba badashaka ko badakurwaho, baba bashaka ko badashaka ikintu icyo ari cyo cyose icyo bashaka ari cyo kigomba kugira gute, kigomba gukorwa. Nibwo byaje kuba bari abasirikare ba FARDC, bari abasirikare ba Mayimayi baza kubwira FARDC, barabwira ati ibi mwakoze byo kuzana intera hamwe, byo kuzana FDLR, byo kuzana mukabegurira igihugu, mukaba ikibuga cy'indege akaba aribo bagisoresha imisaruro yose ivamo, ati bakayijyana mu Rwanda. Abazarendo niko bababwiraga, ati umusaruro wose uvamo bakajya kubakisha igihugu cy'u Rwanda, mu gihe uwo musaruro wakagombye gukoreshwa abakongomani. Ariko abo bazarendo bavugaga gutyo ni ukubesha. Nta mu FDLR ugira igikorwa hano mu Rwanda, ntawe, ni bakeya, nta n'igikorwa bakora cyaba icya rusange kubera ingengabitekerezo yagize gute, yarangije kubabata. Nibwo noneho aba bazarendo bahise batangira kurasa icyo bita FDLR. Batangiye kubarasa mu masaha y'ejo nimugoroba saa 10, barabarasa, FDLR irabareka ntiyabasubiza, ariko nyuma yaho yaje kubasubiza. Yabasubije irabarasa, ibakora no mu duce bari barimo. Watubwiye amakuru yatubwiye ko yabakuye ibirometero birenga 45. Barangije kubona ko hari harimo habera imirwano, babati indege irashobora kuza ikagera hariya muri kara gace ka Kirembwe. Yarangije kugera hariya muri Kirembwe ikaza kugira gute, ikaza kuraswa. Bamaze kubona ko iriya ndege ishobora kugira gute kuza ikaraswa, nibwo bahise bafata umwanzuro wo gufunga ikibuga cy'indege cy'iki cya Kirembwe. Ubu ngubu ikibuga cy'indege cya Kirembwe nta modoka irimo itambuka, nta ndege irimo itambuka hariya muri kara gace. Ville yarangije kuba morte kubera iriya mirwano. FDLR ikaba yatangiye kugira gute, gusaka mu mihana y'abaturage. Yatanze itegeko ko ufite imbunda ayizana kaya FDLR, natayitanga FDLR kayimusangana irayimwaka. Hanyuma noneho ikongera igatanga itegeko ivuga ko udashaka kwingwa kuri FDLR nazamuka asanga abazarendo mu gihe yanze gutanga intwaro, agira uruhande abogamiramo na mama na wazarendo babona uburyo bakomeza kugira gute, bakomeza kurwana urugamba bazi agace umwanzi yigize gute aherereyemo. Ubu ngubu Kirembwe bakaba batangiye kugira gute, batangiye kuyisaka. Kirembwe ubu ngubu irimo irasakwa bidasubirwaho. AFC nako FDLR barimo barayisaka, nta muturage uri mu kwaraza, nta muturage uri mu ugira icyo avuga. Yewe bariyo barimo basaka, niyo bagusanganya amafaranga barayatwara, nubwo yaba ari ayabo, nubwo yaba atari ayabo. Uko niko byifashe kugeza ubu ngubu ku kibuga cy'indege cya Kirembwe. Gusa hahise hahamagazwa ingabo za FARDC. Ingabo za FARDC zavuye Misisi, nizavuye Salamabila, nizavuye muri Manyema mu gace bita ndakibagiwe territoire ndayibagiwe, nayo hari abasirikare bavuyemo nani ko gace kitwa gutera, ako gace ndakibagiwe gato nza kukibuka ndaza kukababwira. Kabambari, amusori Kabambari, n'abavuye Kabambari, abo bose baje bari hariya muri turiya duce, barimo baraza basatira umujyi wa Kirembwe kugira ngo barebe uburyo basha guhosha amakimbirane arimo abera hariya mu basirikare ba wazarendo, ndetse bakaba barimo bahangana n'igisirikare, na cy'abamayimayi. Hakaba hanatumijwe n'umukuru ukuriye abamayimayi ubita padiri w'umujenerale. Uyu generale tuvuga padiri ntabwo ari padiri uriya padiri Kabano, turavuga padiri w'umujenerale ushinzwe abazarendo, ni nawe wahawe izo nshingano n'uwo bita Kisekedi. Baramutegereje ko ashobora kuva Kinshasa, ariko araza ari uko kibuga cy'indege barangije kugira gute, kugifungura. Mu gihe icyo kibuga cy'indege batagifungura, byanga byakunda ibintu birakomeza bikomere hariya muri kariya gace, kubera ko FDLR ntabwo iri bwemere kurekura kiriya kibuga cy'indege. Wazalendo ntibemera guhebera FDLR ngo ari ikomeza gukontorora kariya gace, kubera ko gukontorora kariya gace kwa FDLR na FARDC byanga byakunda biragira ingaruka ku baturage hariya, nk'uko twabonye mu duce duhanganiyemo FDLR na FARDC. Ukundi ko tugiye kubonaho FDLR igiye guhangana n'iki na Wazarendo. Ese Wazarendo hari imbaraga bafite zo guhangana na FDLR? Wazarendo nta mbaraga bafite na zimwe zo guhangana na FDLR kuri kiriya kibuga cy'indege
cya Kirembwe, kubera ko kariya gace ka Kirembwe ni agace gakungahaye cyane, ni n'agace bafitemo ubutunzi bwinshi cyane, ni n'agace gafite amazi menshi cyane, barobamo amafi bakabasha kugira gute, bakabasha kuyarya. Amafi barobamo ni ayahe? Ni mu kihe kiyaga? Si ikiyaga cyo kuvuga ngo ni ikidendezi gihari, hari icyo bita Kama, hari n'icyo bita Rwama. Ibyo byose ni ubutunzi bwa Kirembe, bikaba bituma abamayimayi, Wazalendo, FDLR, FRDC abo bose batangiye kugira gute, batangiye gukubita agatoki ku kandi, bavuga bati byanga byakunda, icyo tugomba gukora nuko tugomba gukura aba Wazalendo hano, cyangwa se zino FDLR tukabaka kino kibuga cy'indege, hanyuma tukabohereza hehe, kuri furo y'urugamba, kugira ngo barebe uburyo bakomeza kugira gute, bakomeza guhangana n'ingabo zama 23 ndetse na Twirwaneho. Uko niko byifashe hariya ku kibuga cy'indege cya Kirembe. Aba ngaba babise ngo ni mekanizme, aba bakaba bari bagizwe n'ibihugu 12, ari ibi ngibi ngiye kubabwira. Harimo igihugu cy'u Rwanda, u Burundi, Afrika y'Epfo, Tanzania, Kenya, Mozambique, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Malawi, Ethiopia, Sudani na Maroc. Ibi bihugu byose byari bifitemo intumwa. Icyo turimo twibaza, eske bari abantu intumwa za MONUSCO bari bagadinzwe n'ingabo za MONUSCO, bagiye mu ndege za MONUSCO, hari icyo bagiye guhindura muri Minembwe? Ese niki baje gukora? Icyo ngusaba kandi subscribe, ukoreshe ya like ndetse na comment kugira ngo bashe kubona ibiganiro byacu. Hanyuma icyo baje gukora nicyo ngiye kubabwira. Icyo baje gukora cyambere, baje kureba ibyabereye muri Minembwe, baje kumva ibyifuzo by'abaturage ba Minembwe. Ariko abaturage ba Minembwe ntawe ufite icyifuzo, ntawe usonzeye MONUSCO, ntawe usonzeye ko MONUSCO yaza gucunga umutekano muri Minembwe, kubera ko MONUSCO iza pari avantage yabo, ntabwo iza kuri avantage y'abaturage, iza kuri avantage yabo. Niyo hageze ndicunga umutekano, utwo duce twose umunsi batwika ku Irumba mu Gaseke, aho ngaho MONUSCO yari hari. MONUSCO yarazamutse n'igifaru, izamuka iva muri MONUSCO iratambuka, igihe itambuka muri Madegu Centre, irarenga ahantu bita mu Wasegege haruguru ku Karango, tigeze igera no kuri Runundo, irongera irahindukira amanuka. Abaturage barahunga. Umunsi mayimayi zigera kuri Evoma bari basigaye 2 km ngo binjire muri Minembwe. Hejuru yaho abaturage bari bahunze, Kabingo abaturage bari bahunze bose, Muriza abaturage bari bahunze, Gakenke, Gakangara abaturage bose bari bahunze. Ariko MONUSCO nando kuvuga ngo reka tujengura ibifaro byacu tuzamuke tujye kurasa iki, tujye kurasa umwanzi, cyangwa se tuzamuke duhagarare hagati y'abamayimayi, duhagarare no hagati y'iki y'abaturage, tubashe kurinda abaturage. Ariko MONUSCO bahise binjira mu myobo nk'amafuku ngo barangize baryama muri ya myobo, dore ko bagira n'uburyo bajya bafata ibifuka binini, bino bifuka birebire nk'ibi ngibi bacururiza nk'amakara, bakabifata bakabishyiramo imicanga, barangiza kubishyiramo imicanga bakabirunda ahantu henshi hatandukanye, bagasiga imyobo bagira gute, bararamo. Bahise binjira aho ngaho mu kigo cyabo cya gisirikare no mu myobo bariryamira. Abaturage baje kubahungiramo babura ubakira, bakomanze barabwira ati nimugende. Kugeza ubu ngubu ntaco MONUSCO yigeze ikora muri Kongo, kandi ntaco abaturage bagize gute bayitegerejeho bo mu misozi miremire ya Minembwe, kubera ko impamvu nuko ntaco bigeze bagira gute, nuko ntaco bigeze babakorera. Kugeza ubu ngubu MONUSCO kuba yaje muri Minembwe no kubitaje muri Minembwe, ibyo ngibyo ntaco bibabwiye. Imboni TV, imboni ya rubanda.